tindzaba. Sibonza senhlangano ye-Cheshire Home inkhosikati Makela Ntendesa seyibonge uhulumende weMbube nato tonke tinhlangothi letesekele i-Cheshire Home kule minyaka lengamashumi leli khaya liniketa sive seMaswati lusito lolusabalele. Inkhosikati beyikhuluma esigodlweni kaLozitha ngesikhathi sokumisa ngokomthetho luhambo lokucokelela timali tekwesekela ke imisebenzi yaka-Cheshire Home. Live leSwatini lisagubha iminyaka lengamashumi ingwenyama yahlala esihlalweni sebukhosi. Lenhlangano nayo ikhumbula iminyaka lengamashumi iniketa sive seMaswati lusito. Isenda umsebenzi wayo lenhlangano emihleni idzinga kusekeleka ngetimali le esikhathini lesiningi isebenzisa lusito lolubuya etinini tenkhosi kanye noluhambo loluhlala lubanjelwa emaloloja njalo ngeminyaka. Lolu hambo lwe-Cheshire Homes of Eswatini lokucokelela timali tekusita lenhlangano ukuthi ichubeke nokuniketa lusito lolwanele nalolufanele eveni lokujimisa labo labalidingile ngenxa yekukhubateka nekuphatheka. Inkhosikati Makela Ntendesa lesibonza salenhlangano ithi lenhlangano inemsebenzi lomkhulu kakhulu wekufinyelela nelusito kiso sonke sive seMaswati. Kati isukumise lolu hambo lonyaka lokucokelela timali lapho khona ithe lolu hambo lubalsita kakhulu kule nhlangano nasesiveni sonke seMaswati. First and foremost, we would like to express our sincere appreciation to His Majesty's government for the financial support rendered to Cheshire Homes in the form of subvention. This goes a long way in assisting the home to fulfill its mandate of providing equality, accessible and affordable reputation services to eMaswati, Sithi Bayethe wena waphakathi. Cheshire Home serves as an epicenter for the nation in providing professional services to people with disabilities and those suffering from injuries. This also includes people who have suffered from stroke and other relative ailments. As a nation and people, we have the responsibility to take care of each other as a nation. We have a big task of reaching and supporting people who need help, in particular people with disabilities. This marks the much needed difference to all clients and organizations sees on a daily basis. Your loyalty and commitment to the organization mandate has been observed in good times and even in challenging times. We say thank you, Bonkosi Sibonga kakhulu. It is therefore my singular honor, pleasure and privilege to officially launch the Cheshire Home Challenge Walk 2026 edition to be held at Maloloja Nature Reserve, Sunday, 14 June. Siyabonga kakhulu, Bonkosi. Lokhulume egameni leliphini landvunankulu indvuna yetekwatisa kuxhumana netebuchwephesha imphunga Savannah Maziya ithe lizinga lolusito loludzingeka esiveni kule nhlangano luyakhula minyaka yonke. Cheshire Homes plays such an important role in the lives of eMaswati through providing much needed physiotherapy and occupational therapy services to all eMaswati and to the most vulnerable of eMaswati and groups in our society who cannot afford the high fees charged by private practitioners. Cheshire Homes still remains the only institution in the country offering comprehensive rehabilitation services at a minimal and affordable fee, ensuring access for those who would otherwise go without care. The demand for these services continues to grow each year, making sustained financial support more critical than ever. Labanye labakhulumile bafa ekhathi lobekamelele litiko letempilo lo ngumabhalane wetempilo esifundzeni sakaManzini icebile Dlamini lo wethembisile ukuthi litiko litaqhubeka nekusekela lenhlangano. Lenhlangano ibonga uhulumende weMbube, Dinkampani, emabandla nesive lesichubekako nekuyisekela. Etindzabeni kubika Pholile Maziya, Anathabiso Dlamini esigodlweni kaLozitha.